والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم. Monsieur le ministre wonko dey ha sikki ko an e min e goddo kaldete jango kon mayobe jango kon natobe qabri jango kon huccitobe Allah nyande qazwani ala premier ministre wulli njaay wodani ala ko wodi so wana laamu Allah wallahi summa wallahi hay gote modon wawa buccitade golle Allah nyande Allah findini en yeso mum ina namdito meden holko badano don holko jahanno don an on saha so yonti wat feere do e den tubana Allah joome sabu ko darida kalda do biida wonde gudrongaji Muritani ene mojji an ada andi min beda andi e lawol soyrat ko ndewmi boyani e lawol faade kaydi ko ndewmi boyani e faade seli babi ko ndewmi boyani e ummade do faade Abdel Bagru ko ndewmi boyani eden gandi laabi di mbaɗaka barke laabi di moƴƴani kada kala dariɗo ɗo ene sembinma ene wima wonde ko mbatta ko moƴƴere walla ne wima wonde ka professionnel min mami wiya ka professionnel so tawi ko bonnude gudrongaji so tawi ko wasde gasnude étudaji kalna garɗa e nder nduɗo suudu mbira amen ko étudaji cuwa gasde gudrongaji mbaɗaka barke otoji moƴƴani chauffeur eɓe ala chauffeur hande joguide contrat e nder leydi ndi agence uji ne mbaɗa ko beela an anilɗa concours permis ji waɗi ɗum anilede ko ɗum wiya e nder jaagorgal moɗon wonde on keɓani commission kalis mo jinnoɗon o mbiɗa wonde permis ji en pour rewnede lawol sa yeddi min commission gareyow mi sodana neɗɗo permis Muritanaɓe fof cetto saabu onon e nder département moɗon ko toon sodete ko toon permis ji sodete sodete ko 50 ujunere 50 ujunere e halis men ɓennuɗo an jaagorgal holko mbawɗa joɗade ɗo kalna min an woni responsable jaagorgal transport hande les employés de Air Muritani gila natti liggade faade hande ha joni keɓani hakkeji mumen an holko mbawɗa haalande yimɓe ha keɗoma onon gudrongaji ɗi mbaɗɗon faade lawol PK mbaɗɗon hen fewruji ha wayno leydi hay goto wawa yaade yangarta ha wawa liggade dow teddungal an holko joguiɗa kada haalana min مع الوزير يعطكم تحترموا الموريتانيين يعطكم تقدروا الموريتانيين ما يعطكم تقدموا هنا والله توقفونا هنا وتقولوا لنا شيء انتوما ونحن والناس كامله تعرف عنه ما هو بذيك الطريقه وله صالح يعطكم تتخموا بالموت يعطكم تعرفوا عن مولانا دور يراقبكم حيين ويراقبنا كاملين ميتين اذا لا تنساوه انتم اليوم ما يعطكم تقبلوا الكلام في البرلمان تتكلموا الموريتانيين به اللي انتوما وزارتكم فيها الفساد الحقيقي وفيها النسخ وفيها الويل وذا انا جاهله ونتحمل مسؤوليته انتم ايش تقولوا لنا؟ ايش يطروا علينا؟ ناس تموت كل نهار، ناس تخلى كل نهار، منقبين ما في واحد عنده كونترا، انتم ايش عدلتوا؟ ها؟ هذا من تفيتيت اللي واحدين في حكومه موريتان يلا تتوفى منه وذا نحن قايلينه وقايلينه وخير فيكم كلام يبكيكم بالحق عن الكلام اللي يوحدكم الى الكذب. ده نحن ما اللي نعدلوه به اللي نحن ابناء موريتان وهذا البلد نحن حريصين عليه ونتخموا بالموت ونتخموا بمولانا وياكم تتخموا به وتموا تعرفوا عن فوت الرشوه ننتشروا بها كبش تطوشوا بها نقر داركم تموا تخموا عنكم ننتفتحوا الشير دخلوا ايديكم تاكلوا الدود ما عنكم واكلين اللحم به اللي ذيك الفوت الرشوه l'argent de la corruption ça ne servira absolument à rien devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Monsieur le ministre, respectez les Mauritaniens. Les goudrons ne sont pas bons. Votre travail n'est pas bon. Votre ministère est un ministère corrompu. Et vous vous êtes mis là à jeter la faute sur les auto-écoles. C'est de votre incapacité. C'est parce que vous avez été incapable de gérer le ministère. Et je vous invite à respecter les Mauritaniens en démissionnant, en laissant la place à quelqu'un qui est capable de servir le peuple mauritanien. Et je vous remercie. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Monsieur le ministre du Transport, démissionnez, quittez, parce que les Mauritaniens meurent.